أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الهادي البشير المصطفى أما بعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته واعلموا أن الصبر خلق فاضل يحتاج إليه كل من يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه لا فعل لطاعة إلا بالصبر ولا ترك لمعصية إلا بالصبر ولا تلقي بالمقدر إلا بالصبر وقد ذكر الله الصبر في القرآن في مواضع كثيرة منه وجاء الأمر به والنهي عن ضده وجاء الثناء على أهله وجاء ذكر ما أعد الله له من جزيل الثواب وجميل المعاد وجاءت البشارة المطلقة للصابرين وأخبر الله أنه يحبهم وأنه معهم تأييدا وحفظا وهذا كله يدلنا على عظيم مكانة الصبر وعلي منزلته ومسيس الحاجة إليه يأتي الله سبحانه وتعالى تقول إن وجنين نيميرين ودنم الإسلام نيم وتي كقول مؤكد يكون الله سبحانه وتعالى ونيم تجيا ومكة كهول اليدو سيدنا من غوتن كاكما كنبوم كانك الله سبحانه وتعالى على رمتين غونغا سوانا كانكو على تبو سوانا كانكو على جيب تغورا دين سوانا كانكو على توكي توتور فياك تغورا دين أدنا بنا فقوتنا بلورا سوانا كانك الله سبحانه وتعالى سيدو أمو سبي ونولي نلا بمد محمد
ala hanɗo jokkede ñentine si wona kanko kala mo neɗɗo jokki ko wonamo kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o jokkima naɓatamo e lawol pewal toro allah juuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen musnaɓe ɓawa ɗum jiyaɓe allah eɗo wasiyo hoore en wasiyo on hulgol allah subhanahu wa ta'ala hulgol allah ɗoftomo jaɓa waɗugol yamiroje makko ɗen jaɓa accugol haɗoje makko ɗen harayno jeeya eko sumini eko maapini ko tawata ko julɗo on wona e gerdede kila fuɗɗa gerdede ha hande wona kefer o wona e noddede ko julɗo wona wi'ede waɗu accu ha hande ɓuri ɗuuɗude e geddi ɗin ko woni koye juuɗe julɗo ɓen ko ɓuri ɗuuɗude welsinare waggol ko moƴƴi toon ko ɓuri wonde ko junngo julɗo ɓen idan ɗum ko hunde ne tawata no wondi e goɗɗo no hulɓini ko waɗi allah subhanahu wa ta'ala si o faalaka nangitirde neɗɗo golleji makko bonɗi ɗin kala kala o jarri boromoɗi ko adna ɗo idan haray ɗum waɗi neɗɗo no hani hulde allah subhanahu wa ta'ala o ɗoftomo waɗa yamiroje ɗin o acca ko haɗa kon anden haray ɓaawo yewtugol meɗen fi jarnugol allah subhanahu wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji makko no bakki ɗum ɗon kadi ko wiyete kon muññagol karama koɓɓen ɓe wi ko wiyete gomɗina kon ko pecce ɗiɗi feccere goo ko jarnugol allah e hoore ko woodi kon feccere ndeya ko muññagol ko heɓaki kon ɗiɗo ɗiɗi si a sendiɗi hara imanu ala si a wi'i a jarnayi allah ko okkor ma ko weltanoɗamo kono a muññata ko womma heɓude kon anne allah on hottata ko la budda ɗiɗo ɗiɗi jokkidiraɗi koɗi neɗɗo on ka hoore leydi ɗo ko imma a heɓi ko welma ma a heɓi ko mettayma a heɓata goɗɗum si wona ɗiɗo ɗiɗi ɗiɗo ɗiɗi noon siko ko welma heɓuɗa ko weƴƴitanta ɗum ko jarnugol allah subhanahu wa ta'ala weltanomo ƴetta ɗum waɗa ka hani wonde ɗon siko ko mettuma heɓuɗa ko jaɓugol wondema ɗum woniraali ni tum go'o tawo ko hunde nde tawi allah hoddiri o waɗa ɗiɗi no woodi ko waɗi ha nde waɗi ɗum waɗi haray oɗo dambugal ko wiyete kon fi muñal daiman no jokkodiri e dambugal ko wiyete kon jarnugol allah subhanahu wa ta'ala e no nemaji makko haray ko wiyete ko muñal ko jikku jeeyaɗo ɓurɗo mawnude e jikkuji ɗin kala neɗɗo gomɗinɗo allah gomɗini ñalande darngal no hato jini e heɓugol ɗum fi hon ɗum neɗɗo gollata ɗoftare hay e wootere si tawi o mara muñal ɗoftareji watteɗi ɗin fuu ko waɗine maade ko muñal ko waɗi harayno satti e wonkiti nde a inna ya huur nde innaɗa ya a juuno nde innaɗa ya ƴettu ɓuɗɗam ɓuɓɓina ɓanndu maɗa ndu ma ya ƴettu gokkum e ko falɗa ɓeyde junngo ma kon uyta hokkitira ɗiɗo fof a wawata ɗe wande sa muñaki ko wana noon kadi a wawata accude ko haɗa ko tawata ko wonkimakin no yiɗi no pooɗanade seytane no cuɗude ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen no wadde yo wonkimakin accu waɗugol ɗum ɗon a wawata ɗum sina sa muñi ko wana noon kañum kadi koddoriyeji allah ɗin e hoore maɗa a wawata ɗi jaɓude no allah faalira noon hara o tikkali si wona sa joguike muñal idan ko ɗum waɗi ɓe wi ɗiɗo ɗiɗi ɗi wata sertude allah subhanahu wa ta'ala o jantike konngol ko wiyete muñal kon ko nder alqur'ana e nokkini ɗuɗude nder mayre wona imamu ahmad bun hanbal rahimahullah o wi wondema allah no janti fi muñal ko alqur'an nokkini 90
ari ka alqur'ana ton yamirgol julɓe ɓen ko wiyete ko muñal ari ton haɗugol julɗo on angal muññagol ari ton mantugol yimɓe muññiɓe ɓen e hollugol ruttorde moƴƴere ko ɓe mari kon ari ton kadi weltingol ngol tawata jogindiraka e hay fus wonande yimɓe muññiɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en ton kadi wondema himo wondi e yimɓe muññiɓe ɓen himo yiɗi ɓe o wallay ɓe o sembinay ɓe o renay ɓe ɗum ɗo fof haray ko tindinta en ko honɗum ko wondema ko wiyete muñal kon place mum on no mawni nokku mum on no toowi julɗon no hatta joni e muɗum ɓuri piijini fof عباد الله ونخص حديثنا عن الصبر على أذى الخلق ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من أذى الخلق لأن الناس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم وتعاملاتهم والمسلم ينبغي أن يكون متحليا بالصبر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء أولا أن يعلم أن الله سبحانه خالق أفعال العباد حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فالعباد عالة فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تستريح من الهم والغم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين جيا الله هري engal ɗo dambugal ko wiyete muñal ngal no fecci pecce tati bal wi'en no fecci pecce nayi muññagol waɗa ko Allah wiima kon muññagol acca ko Allah haɗuma kon muññagol ko Allah womma e wadde kon ko tawata welata wonki maɗa kin no e nder ɗum ɗon muññagol ko yimɓe ɓe lorray ma kon haray en hertina yewtere meɗen nden ɗo e muññagol e hoore lorraji ɓe yimɓe ɓe wuuduɗa ɓen ko lorray makko no jeeya e ko anda kon neɗɗanke e ɗanɗo gurdan kala mo o woni ɓay o moƴƴata o ɓurane laɓɓen o yiɗatake ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓurine laɓɓen o jogata ko hikma e jikku moƴƴo ɓurinu laɓɓen idan kala mo o wawi wonde ka hoore leydi ɗo o daɗata lorra yimɓe ɓe o wundi ɗen neɗɗo fof ne idan haray fi holɗum tawde yimɓe ɓen ko ɓe noneji sertuɗi himɓe ɓurdi ka jikkuji maɓɓe himɓe ɓurdi ka gollodire maɓɓe ko ɗum waɗi julɗo on no haani yo o cuɗor ko wiyete ko muñal oɗo cheikhujo ibnu taymiyata rahimahullah mo tawata kala jannganowo islam kala jentotoɗo karama ko ɓen no andi ko hombo woni mo kala wowlowo hande fi deftere Allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam o wowlata ha o gayna ko woni wolde kon hara o addali konngol o cernaɗo nder kon waɗi Allah subhanahu wa ta'ala okkumo waɗi mo sabu tombitagol mofte en waɗi mo sabu wallifagol kala ko duuɓe hato jeni e mum idan o wi kanko e ngal ɗo dambugal o wi no walla neɗɗo on e muññagol e hoore lorra yimɓe ɓen piiji ndan o wi ara nun ɗum ko ya andu taw an o neɗɗo ɓe yimɓe ɓe wuudi ɗuɗa ko wiyete bani adama kon ko o tagaɗo kanko neɗɗo o golleji makko ɗin kadi ko tagaɗi neɗɗo on ko tagaɗo ko o gollata kon koko taga dillande neɗɗo on e deƴande makko nden e fandundeji makko ɗin fof koko taga wona kanko neɗɗo o moƴƴin ɗum idan madama ala haali on kono woniri kala ko Allah faala yimɓe ɓe waɗu ko ɗum ɓe watta kala ko faala ka ɓe watta mana neɗɗo wawata wadde e yimɓe ɓen ko Allah faala ka yo ɓe waɗa haysi o eɓɓi wawata wonde idan yimɓe ɓen ko aala Allah subhanahu wa ta'ala gollitirayɓe e hawre kala mo o faala ko ɗum waɗi o wi ya andaaru wata andaaru o mo Allah wurti e ma no tooñe
o mo Allah wurti e ma no bonnani o mo Allah wurti e ma no sonje imma ka kandir suudu mo resuɗa ma ko mo jiidiɗa ma ko mo hodduɗa ma ko mo gollidata kala neɗɗo mo tawata Allah wurti e ma yo o lorde wata a ndaaru mo kanko o mo Allah wurti e maɗa ndaaru faade e Allah taguɗo mo addi wurti e ma o wi sa waɗi ɗum haray hande kadi a fawtoto ko wiyete kon aanugol fawtoɗa ko wiyete kon sunegol fawtoɗa ko wiyete kon mettende ko waɗi hiɗa anndi oɗo o waɗi ɗum ɗo tawde haɗa taguɗo mo no jaɓƴo ɗum woni sina ɗum wawata wonde Allah subhanahu wa ta'ala wi en wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin on yiɗata wadde hay hunde si wona si Allah jaɓi yewno on an neɗɗo on faandunde maɗa nden faale maɗa ɗen ko iwtirta ko ɓaawa muyde Allah ɗen si Allah muyayo nde hunde ɗo woni antun e hoore ma e ɓerku ma wawata ɗum الثاني مما يعين العبد على هذا الصبر أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطه عليه بذنبه قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإن شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه استعمل بالتوبة والاستغفار من الذنوب وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي سارت في حقه نعمة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون o wi ɗimmum ɗum no jeeya e ko wallay ma an neɗɗo on e muññagol lorraji yimɓe ɓe wuuriduɗa ɓen fii honɗum hiɗe wiide yimɓe ɓe wuuriduɗa ɓen ɓe tawɗa feƴƴi ka holloyni ɗo ɓe lorotama hay fus aroyoɓe ɓaawo an a feƴƴiɓe ɓe lorotama hay fus ko yimɓe ɓe wuuriduɗa e zamanu gooto e nokkure wootere ko ɓen heɓata e junngo mum ko ɓen heɓatoɗa kadi e junngo mum moƴƴere nde heɓata o koye junngo ɓee ɗo bone kadi heɓoma wo kadi ko junngo ɓee ɗo ƴurata ko waɗi ko an e ɓee ɗo wuuridi ko an e ɓee darde rewte hasbete yawmal qiyama idan ko ɗum waɗi ahana ittude bote e maɓɓe ko waɗi moƴƴere ma nden e bone ma on fof ko junngo maɓɓe ƴurata ko Allah muyata yo wondu kono ko maɓɓe rewata idan o wi no jeeya e ko wallata jiyaɗo on e waawugol muññagol boneji lorraji yimɓe ɓe o wuuridi ɓen seedagol bakkatuji makko ɗin kanko neɗɗo on ndaarugol bakkatuji makko ɗi o anda wondema Allah si wurti goɗɗo e hoore makko imma ko ɓengu bonɗo wurti e maɗa ma ko ɓiɗɗo bonɗo wurti e maɗa ma ko siɗɗo bonɗo wurti e ma ma ko kawtaljo bonɗo wurti e maɗa ma ko golludiɗo bonɗo wurti ma kala neɗɗo bonɗo mo Allah wurti e maɗa andu ko Allah wurtiri o e hoore ma ko sabu bakkatuji maɗa o wi a dartu bakkatuji maɗa ɗin fi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi en alquran wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer kala ko heɓi on e musiba ko sabu ko juuɗe mon ɗen faggiti kon Allah noon no acca buy hano nangitirali yani ɗa waɗa boneji bus hiɗa wola ko boni ko heewi jentoɗa ko boni ko heewi ndaara ko boni ko heewi yaha e boni ko heewi tawa Allah nangitirali ma kono ñande fof noon o waɗuma andu haray ko sabu ko waɗɗa waɗirma ɗum jonno wona leɗɗe ɗen o wurtata e maɗa wona kaaƴe ɗen o wurtata e maɗa wona ndiyan ɗan to wurtama ko yimɓe ɓe wuudiduɗa ɓen ko ɓe o wurtata e maɗa himo wawi wadde debbo mo resuɗa on o wontanema yiite tawa ko sabu bonnere maɗa nde waɗi ɗum ɓiɗɗo ma o wontani lette o wontani ɗeɗɗere a hawkata a hirsata a jogata tawa ko honɗum woni sabu on ko bakkatuji maɗa ɗin o wi kala ko heɓi on immorde e musiba ko sabu ko juuɗe mon ɗen fagbiti kon Allah noon no accana on buy so nangitirino on fof on wawata no wuurde idan o wi si neɗɗo on wattani hila o waɗi darɗe makko ɗen o andi wondema kala ko heɓimo ko mettatamo sabu on ko bakkatuji makko ɗin ko honɗum o hikkata ɗon ko sohlireki tan tuubugol rutto faande Allah subhanahu wa ta'ala o sohlira on tuma insinagol ka Allah subhanahu wa ta'ala o tuuba rutto e Allah subhanahu wa ta'ala o wonata e wiigol hande kadi ko kaari waɗimi ɗum ɗo mi yiiday mi waɗa ɗum ɗo mi yana e moɗo mbaɗna ɗum ɗo o walla ɗum ɗo to o anda ko bakkatu makko woni sabu ɗum awa hande kadi ɓay noon ko ittata bakkatu ko tuubu buye
o tuuba o rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi o wi dhahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnasi liyudhiqahum ba'da alladi aminu wala'allahum yarji'un bone on feeñi ka leydi feeñi ka ndiyam kono ko fi hon ɗum ko bima kasabat aydi nnas ko sabu ko dumɓe men faggiti kon se en ndaari hannde bonnereeji woodaaɗi ɗin harana e junngo heeferaɓɓe itten chrétien ɓe won to heeferɓe ɓe wiiɓe allah allah fewɓe ɓe won to enen wonɓe wiide ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ka juulirɗe men ka cuuɗi men ka marché men ka koɗoli meɗen boneeji wonɗi ɗin hakkunde meɗen hannde si ɗum mooɓama en tawa tigi tigi on hiɗi jogi probléme o na fi hon ɗum se ndaari harana bonɓe men ɓe ndaaru en jeenoɓe men ɓe yaraɓe men beere ɓe ñaamoɓe men riba ɓen ɓeeɗo tawa ɓeeɗo en pottiniɓe to en ƴetti moko baaɓe men wonɓe ɓen ka nder juulirɗe tawa ko kamɓe ardi toon kamɓe feƴo toon kamɓe golta toon golleji moƴƴi ɗin en ndaari no ɓen ɗo wayi noon en huule so tawi ɗe maɗi moƴƴo ko waɗi so tawi woni rewoɓe allah ɓe wakkiliɓe ɓen tigi a tawa e golle maɓɓe ɗen ko imma sirku no nder toon ma biɗi ano nder toon no fanɗi hay sa wi a watta sirku a anda sirku fenade jokkuɗa kala makko ba wakkitiɗo wi min mi sirkata a anda ko honɗum sirku ko fenande wonɗa kala neɗɗo dariɗo wi kañum ko nelaɗo jokki o anda ko honɗum nelaɗo wonno e hoore mum ko fenande woni a wawata jokkude nelaɗo anda ko ɗum nelaɗo jokki so tawi noon makko ba yeehi ha so wiyama nelaɗo maki sallallah sallam wayno hey acce famodire nawa noon tun jangi ko wiiɗa ko nelaɗo maki makko ba immo inna ya jento ya accu famodire si yeehi ha tawi fewjoɓɓen ko niɗo wayi ka diina ɓe jaɓata wi e nelaɗo maaki ko honno to maɓɓe yimɓe tan mbatamaloɗo idan se wolde fi bakkatu buyi bakkatu wolete tun haqqille maɓɓe ɗen doga ka jeenoɓɓen to doga ka yaroɓe beere ɓen to naam ɓen ko ɓe bakkatu noon kono ndikka bakkatuji ɓen ɗin eɗi bakkatuji nder ƴewa daragol yeeso allah subhanahu wa ta'ala holla ko onon tawa wana onon daroɗa wiya allah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tawa ko a mushrik tamam daroɗa wiya ashhadu anna muhammadan rasulullah ko nelaɗo ko nulaɗo allah tawa heɗa mari toon ceerno heɗa mari toon seyku heɗa mari toon goɗɗo goo mo ñentinta ko wona nelaɗo mo tawata si on ɗon wolama nelaɗo wolama ko nelaɗo ko mo ɓantetake a yiɗa fi nelaɗo wole yeeso on ɗon kala ko wi'a kon dewe ɗe jokkuɗani na nelaɗo addi ɗum ɗum ndikka liɓugol fañtere hoore maɗa si tawi a faalaka nelaɗo a faalaka jokkuɗo nelaɗo a faalaka jokkuɗo nelaɗo a wi ko a julɗo ko fenande wonɗa idan o wi neɗɗo on so ndaari bakkatuji makko ɗin o tuubi o rutike allah subhanahu wa ta'ala hande kadi allah montanaymo bakkatuji makko ɗin subhanahu wa ta'ala o wi wa ma kana allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun allah lettataɓe ɓe isinade si tawi ɗum ɗo ko sirkoɓe makka min fewtunanalngol konngol kon ɗum wila julɓe si tawi neɗɗo no tuubude rutto ko allah subhanahu wa ta'ala ko fi honɗum allah lettantamo ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alima ko fi honɗum allah lettanta on allah landigoy ka qur'an o wi ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum ko honɗum allah waɗata lettugol on fi honɗum allah lettanta on si tawi hiɗon jarmudemo e hoore nemaji makko ɗin hiɗon gomɗini kala ko wonta kon ko immorde makko ko fi on lettanta on ala idan sayyidina ali radiallahu anhu wa ardah o woni konngol jeyangol e konnguɗi ɓurɗi wonde kanŋi ɗin o wi la yarjuwanna abdun illa rabba ta neɗɗo hay e gooto ƴettu tama mum o yowa si wona e ɗo jooɗi makko ko waɗi si allah woni hunde wonde wonay goto haɗatande si allah woni ta hunde wonu goto watande wonde si adna o fof mooɓi ke waggol ko allah faalaka e woɗɓe ɓe watta si fof kadi mooɓi ke haɗugol ko fa allah faala won ka hor leydi makko ɓe wawata haɗude idan sabu ɗum ɗo o wi la yarjuwanna abdun illa rabbahu o wi wala yakhafanna abdun illa damba wata neɗɗo hul hay fusti wona bakkatuji makko si a laaɓi ka bakkatuji ma a laaɓi e bone si a laaɓali e bakkatu kala bone mo tan hulɗa andon fottay ko waɗi ndaaren feƴƴuɓe ɓen fof ka hoore leydi ɗo ɓe allah subhanahu wa ta'ala itti e nemaji letti o lettiraɓe sina tan bakkatuji maɓɓe o ƴettani en e baba meɗen adama alayhi salam o tagi adama ha timmi tis o ƴettimo o naadi ka aljanna o juula o hoora o zakka o hajja fus o golla o wi adama naatu wona ɗo
kala ko woni nder ɗo kon fof ko an tunjeyi an e ɓeygu maɗa on ngal leggal ɗo ta mimu ngal nde o mimu no ngal ɗon kon ɗum wonno o yaltano ngal janna si tawi wonɗo on ka nder aljanna yaltinama nder ton saabu bakkatu goto mo waɗi adama na zina waɗi toon na beera weeri toon na riba o ñaami toon na julugol o sali ko leggal gotal ngal o wi'ata o ñaamu o ñaami ɗum kadi ko ñaamirnogal ko kañƴinagol so ñaamigal o heddo toon ɓay seetan ndiyam fike mo o ñaamiral ngal fi yo allah tikkan mo ko o ñaamiri ngal ko fiwata o yaltude aljanna ɗum woni fandude makko nde na fandude bonde o fandi ko wata o yaltu ɗum ɓay no weeli o tawa yo luttu nder toon o ñaami sabu ɗum ɗon kono ɓay o ñaami allah yaltinomo toon ko ɗum addi en ka hawre leydi ɗo sabu ko baba min adama ñaami ko leggal ngarta aljanna idan si nden ñamande wotere ɗon jippini en ka leydi ga ñamande sappo capanɗe acceñe ɗo e jam ñawo on ko goto a wontaka ɓeygure ma e jang a wontaka golle ma e jang a wontaka musidal ma e jang a wontaka leydi ma e jang hiɗa yeddude allah bimbe kikiɗa ala tuɓde a tawni idan o wi neɗɗo o yo dartu bakkatuji makko ɗi o anda wondema si allah wurti bonɗo e maɗa haray bakkatuji maɗa ɗin no tawa jonnon solution on ko honɗum ko yo a dogu tuuba rukkaɗa fade allah subhanahu wa taala toroɗamo yaafuye ɗo e ɓurde noon sabu no ɗon ko jarraboye o dartete woni o findinte woni fiya arta ko yusigahum ba'da alladi amilu fiyo o meeɗinɓe yoga e ko ɓe golli kon la allahum yarji on fiyo ɓe yiltoto e allah ɓe tuuba ɓe ruttoɓe jokka soɓe on siɗɗo no wonali yestomo lette wono yestomo dande aqul ma samitum wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد عباد الله وقال الشيخ رحمه الله الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام ظالم يأخذ فوق حقه ومقتصد يأخذ بقدر حقه ومحسن يعفو ويترك حقه ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية وذكر هناك فائدة أخرى وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس الأمل وأنه نفسه ظالم ومذنب وأن من عفا عن الناس عفى الله عنه ومن غفر لهم غفر الله له يتي الله سبحانه وتعالى نتوم يجولنا صلى الله عليه وسلم إليه ورمته لنسابة أحمد الإسلام جاء الله رأي نجيا إكو ولة نقل أم من يقول لرج يمتى بأولي بين باون ديو أندي قوة si neɗɗo o lorrima ɗe golle ɗe woni wadde ko Allah tagi ɗe waɗi e makko ɗiɗi si neɗɗo on wurtama e maɗa yo lorre andu haray ko sabu bakkatuji maɗa ɗin tammum ɗum o wi no jeeya e ko wallay ma noon ha wawa muññade lorra yimɓe ɓe wuudiduɗa ɓen woni kaka nder suudu woni ka yaasi woni ka kawtal o wi andugol maɗa baraji mawɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala fodi ko wonande on yaafiɗo o muññi si a andi baraji ko Allah fodi kon wonande on neɗɗo mo neɗɗo lordi o muññi o accani neɗɗo on a taway yaafanagol neɗɗo on ko waɗi ko nako satti Allah subhanahu wa ta'ala o wi joddi bone hum si a yottoto ko bone embere bone mo waɗa on wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha joddi bone ko bone embere on ɗon kono ko hombo waawi yottade bone yoppere ko waɗa ko hombo waawi melide ɗum si a fottira e goɗɗo yennima bantike mo foti si goɗɗo bonnima ƴettima sokoyi ko waɗi kono ko waɗɗa kon foti tuma fof nde yottiɗa bone mo goɗɗo wamma ɓuri hewde ko ɓurtine ka waɗi ɗon kanko a hattata ire ko waɗi ɗon joni noon Allah wi sa yottoto koye a yotto embere ko waɗi ko si a yottike embere ko waɗuma kon amara bakkat heɗane on naka sariya kono noon ko muññagol ngol ɓuri moƴƴude o wi joddi bone si a yottoto ko bone embere mo waɗaɗa on nayi feƴƴintinde
si tawi a waawi mesirde ha yettoɗa embere ko waɗuma ko hono a ɓurtinan hay fus ɗo hoɗa en laala o wi kono faman afa wa aslah mo yaafike o moƴƴini fa ajruhu ala llah o wi joddi makko ndin ko e hoore Allah woni andi wiigol fa ajruhu indallah e wi'ugol fa ajruhu ala llah no sirta joddi makko ndin o wiyaali kaka Allah woni joddi yimɓe fof to woni wiigol joddi makko kanko muññi ɗon ko lorra kon e dow Allah woni bi maana ko Allah fawti joddi makko ndin misal mun no famire walillahi masalul a'la si innama joni mo golliɗe golle ɗo haray kaka gouverneur o yanta joddi makko ndin mo golliɗe golle ɗo ka présidence o yanta joddi makko ndin tama o haray ko goto fof ko joddi kono tama o na goto si puusowo sarete wi kaw si lewru ndu maayi mi wallay on e si patron yugo wi kaw si lewru ndu maayi mi wallay on tama on ko goto par ce que ɓe ɗo na gotum idan ko Allah yoɓata ko ɓay o wi ko kanko fawti joddi ndin o innali ko sappo o innali ko nogayi ɗe andi pellet ka ƴetteteɗon na ko lelli ƴetto wonna buddo a andako hentoɗa ɗon ka ɗum mana on so a muññike a acci ko neɗɗo waɗuma kon ka Allah a ƴetti joddi Allah ndin a acci yottagol ngol a anda ko jelu heɓata e ɗum ɗon ko ɗum ɓuri mawde o wi kono noon kanko Allah subhanahu wa taala yiɗa toñowo ɗi o yiɗa toñowo joni noon toñugol no jeeya e hunde nde haanuɗe watta ndiila moƴƴa no woodi piiji ɗi tawata ko bone kafaano toñugol ko bone kafaano no fanɗi neɗɗo mo tawata mara tooñe par ce que ɓe wi tooñe ko tati toñugol Allah subhanahu wa taala toñugol hoore muɗum e toñugol tagore Allah nde toñugol Allah ko rewgol ko wona Allah hara toñi Allah inna shirka la zulmun azim sirku ko tooñe mawɗe ala tooñe mawɗe ɓuri sirku si a woni neɗɗo sirkowo ala tooño ɓurma si tooñoɓe en huɗama ta wi amina de anta mushrik fa anta zalim tooñugol hoore muɗum waɗugol ko tawata kon sa waɗi naɗete yiite ko a tooñuɗo hoore ma idan hande si wiyama neɗɗo o tooña Allah o tooña ɓeygure makko nde o tooña hoore makko o tooña kawtal ngal o tooña musidal ngal yen faala on gooto sikka heɓa mo doka imamu ɓen gasa heɓe ka salliɓe haare idan haray ɗum ko hunde hande wattanila ko ɗum waɗi bonneji goo no woodi huɓintingol du'a e hoore majjo no huɓɓini Allah o wi o yiɗa toñoɓɓe kala no wonirɗa no wonɗa toñirde siko hoore ma siko ɓeygure ma nde siko kawtal ma ngal siko siɓɓe ma ɓen kala no wonirɗa toño Allah falaka toño ceerno mo wi nde wonno yimɓe ɓen si tawi ɓe lorrama jaɓɓagol lorraka himɓe fecci pecce tati imma neɗɗo wona ko toñowo o yetto o ɓurtina yani o ƴetta ɓuri haqqe makko ma o wona muktasid neɗɗo haccinɗinɗo o ƴetta embere hakke makko on ma ɗum neɗɗo wona mohsin yaafu wa yatruku haqqahu o yaafo o acca haqqe makko on ko heɓata kon jungo neɗɗo on no jeeya ko yimɓe ɓe ronki faamude sa acci haqqe ma wonɗe jungo neɗɗo hara accali haqqe on goy sa muññike haqqe ma wonɗe jungo neɗɗo tawi ko fi Allah muññorɗa haray kota o yoɓe kanko Allah yoɓe soni ma anama nande les tawi neɗɗo yoɓima ko joganiɗama ko joganima e si Allah yoɓima ko neɗɗo joganima kon wonta goɗum ga idan Allah o yeɓata haqqe bani adama on abada haqqe hummaɗa kun kala jogiiɗo kun si o jonnitalima tawi a acciri fi Allah Allah jontoyde so a accirali fi Allah so jontanima jontode yawmal qiyama joni noon si tawi ko kanko jonnituma ɗo ko yer ko ƴetti ko jontema ko 100 francs o ƴettama jonti 100 francs siko laakara o jonnitoyma ko baraji makko jeeri 100 francs o jontoyema kadi siko Allah no yuɓma anda jona jonnayma ko hono ƴettanta ko jasma cal ɓottowde ko Allah yoɓa ko ɓuri mawde idan yaafike haqqe ma on fi Allah Allah ƴette ɗo yoɓe ma anda ko jeni haray ɗen ɗo pecce tati o wi o janti toon kanko cheikh jon cheikh islam ibn taymiya fa'ida goɗɗo goo on fa'ida ɗon no jeeya e fa'idaji ɓurɗi mawnude honɗum o wi yo neɗɗo on andu o koyete joddi ko sifa golle ɗen neɗɗo no wawi wadde ɗo bonnere nde o yejjitata fi mum antata fiw ñande go weeta nde arta ha nde hewti waɗa ɓiɗɗo goɗɗo to yejjita ɗum fiw mala
aduna on jindo yaha ɗum arta ɓiɗɗo ma on tawa ɗum ɗo wanda ɓiɗɗo kaadi on ti hon ɗum aljaza min jinsil amal joddi ndin ko sifa golle ɗen no waɗɗa o ko no waranɗa kamata dino tudama ko ñawluɗa kon ko ɗum yoɓeteɗa ko waɗɗa yimɓe ɓen kon ko singa ɗum waɗanteɗa a moƴƴi e maɓɓe sabbo moƴƴere si a boni e maɓɓe ta sabbo fu sona bona kamata dino tudama idan siɗa faala moƴƴin sa moƴƴini ko hoorema moƴƴinanɗa waɗi allah subahanahu wa taala wino bani israil in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha o wi awa si yahe si o moƴƴini o moƴƴinani hoore moɗon si o bonni ko onon jeeyi goto moƴƴinta goɗɗo hendo moƴƴere ma nden si a gayni nde wadde kaka deftere ma golle windete bone ma on si a gaynimo wadde kaka deftere ma golle windete moƴƴere ma nden ko an jeeyi bone ma on koye hoore maɗa siɗa faala moƴƴi siɗa faala bone idan o wi yo neɗɗo on andu joddi ndin ko